Hey, hello, merħba ġewwa PeopleString, jiena Gordon Attard u dan it-tutorial ħanurikom kif intkom għandkom titħlu fuq PeopleString u tagħmlu parti minn din il-familja li dejjem qiegħda tikber. Mela, nidilkom xi ħaġa żgħira fuq PeopleString. PeopleString hija kumpanija li ġiet illonċjata lejn l-aħħar tal-2009. Ġifieri hija prattikament kumpanija ġdida. PeopleString huwa hija dik il-paġna li inti għandek miġbur kollox, tista' tiċċekkja l-email, tista' tidħol fuq Facebook, tista' tilab, tista' tagħmel kuntatt ma' sħabek, eċetera, eċetera. Imma da u aktar nidilkom fil-videos li jmiss. Mela, kif tidħol f'PeopleString? Mela, intkom għandkom kemm tħaltu billi klikkjajtu fuq referral link xi ħadd minn tal-familja, xi ħadd minn sħabkom qalilkom b'din PeopleString. Skużawni. U intom iddeċidejtu li tkunu parti minna. Mela, kol ma tkom tagħmlu hawnhekk għandkom miktub sign up now. Qabel xejn nidilkom li PeopleString hija free llum, free għada u free dejjem. M'għandex ħlas fix-xahar jew f'sena xejn minn dan. Hija free. Mela, tafsu sign up now. U jtellalkom din il-window. Mela, f'din il-window li tridu tagħmlu huwa li tagħmlu username uniku tagħkom. Nissuġġerilkom tagħmlu isimkom u kunjomkom, jekk tridu ovvjament tagħmlu il-laqam tagħkom dak li tixtiequ intom tagħmlu. Mela ħamlu eżempju, nagħmel Gianni Porch u niċċekkja hux meħud jew le dan il-username. Hawnhekk qed jgħidli li la għaddini għal window li jmiss ġifieri nista' nutilizzah. Issa, kun għatidu tamlu tafas sign up u jdaħelkom f'window oħra li fija jkun fija formula. Mela, dil-formula fuq jkun fija biex timlew isimkom, kunjomkom, l-indirizz, email u xi affarijiet oħra ġifieri tamlu OK. U intom wara ħatirċievu fl-email tagħkom PeopleString account verification li din hija sample kif għandkom tirċievu din l-email. Mela li tgħid xi ħaġa hekk: Hello XYZ, welcome to PeopleString, please confirm PeopleString account by clicking on this link. Mela biex tivverifikaw l-account tagħkom kull ma tridu tagħmlu huwa tikklikjaw fuq dan il-link. Meta intom tikklikjaw fuq dak il-link idaħħalkom awtomatikament fuq PeopleString website u ovvjament tafsu OK biex intom tkunu verifikajtu l-email. Wara intom tirċievu email oħra li it-title ikun xi ħaġa welcome to peoplestring.com. Din mhux ħanqod naqra kollha, ġifieri, però bażikament inti l-affarijiet iktar importanti fiha f'din l-email huma l-frequently asked questions. Għandkom xi domandi forsi li ġew mistoqsija taqrawhom hemmhekk. Importantissima il-support. Hawnhekk għandkom l-email support@peoplestring.com fejn intom tistgħu saqsu xi domandi forsi li għandkom dubji fuqhom lis-support. U l-aħħar u xejn inqas l-iktar ħaġa importanti, ir-referral link tagħkom. Ir-referral link tagħkom huwa dak li intkom għandkom tużaw biex tirreferu lil sħabkom, lil nies tal-familja, lil ħbieb tax-xogħol li jaħdmu magħkom, eċetera, eċetera. Ma ninsewx li PeopleString jista' juża kulħadd minn kullinkwa pajjiż. Ġifieri għalissa da bl-Ingliż, però l-qudiem ħajamlu anke lingwi bħal Spanjol, Franċiż u
lingwi oħra. Importanti li il-referral link tagħkom li intom tirċievu iżommuh x'imkien issejvjat jew miktub għax huwa dak li intom tistgħu tibnu u tibbildjaw id-downline tagħkom. Mela, dak kollox għalissa dak huwa l-ewwel video kif intkom tidħlu f'PeopleString. Jiena Gordon Attard nalaqgħu dan il-video u narakom fil-videos li jmiss. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you.